Thokozani bogogo nomkhulu isalwa sendoda leso Gogo Bathini Mbatha ngiseMumbai ingane zakwethu ngilana south of Mumbai sihamba nabafowethu lana abancedisayo ingane zakwethu namhlanje ngicela sikhulume ngento enye futhi ebalekile sihlezi sikhuluma ngezinto ezibalekile ingane zakwethu namhlanje ngicela sikhulume ngodaba olubalekile lweingozi zeimoto ingane zakwethu i-driving yalana ngane zakwethu iyenye into ongekuyiqonde ngane zakwethu imoto uthi uhamba isithuthuthi siyangena in kodwa into enginothisi liyodwa azikho ingozi emgwaqeni ngane zakwethu so ngane zakwethu siyacela ke namhlanje ukuthi sikhulume ngodaba lweingozi ngane zakwethu ukuthi uyigwema kanjani ingozi ngaphandle kobuhlakani bakho ukuthi wena ubuye driving school wena ufundela lento lena wena uke wayenza une K53 wena ayisebenzi K53 kodwa into esebenzayo ngane zakwethu udaba lani udaba lokuthi kukhona izinto abazenzayo ingane zakwethu ezibavikelayo engozini zeimoto engozini zomgwaqo ngane zakwethu wena uthenga imoto ugibela phakathi uyahamba uthabakeni bazoba nawe kodwa awukazi ingane zakwethu uyinike isikhathi kwawena uyinike isikhathi ukuthi wenzeni ukuthi uhambe uyokumela lapha endabuko ukuthi ekwazi ukuthi ekusize enze ukuthi imoto yakhe ivikeleke engozini zomgwaqo ekuyimfamona nokuthi njena imoto yakho ingantshontshwa imoto eziningi lana ngane zakwethu zabantu abasutha impela uyithola uyadlula ubona kune laptop ngaphakathi ubona kune cellphone ngaphakathi ama iPhone ama laptop expensive kodwa ngeke ubone kunomuntu othi akazame ugangela ngaphakathi ngoba yini into zabo ziyahlonishwa ngane zakwethu nami ngiyacela ngane zakwethu ukuthi nawe lapho khona ngane zakwethu uzame ngakho konke kusemandleni ukuthi izinto ozenzayo ngane zakwethu vikeleka ngane zakwethu yenza sure ukuthi nawe uba protected yenza sure ngane zakwethu ukuthi nawe izinto ozenzayo uyavikeleka ngane zakwethu awuyitholi usenkingeni yokuthi into uthi uyayenza uthola ingenzeki imoto iyashayisa abanye abantu bathi asazi gogo senze njani ingane ishayisile ngemoto ingane iwile ngesithuthu ingane kwenzeke lokho yingoba akukho enikwenzile okuzovikela ingozi yomgwaqo isalwa sendoda uGogo Bathini Mbatha ngilive India khona lapha eMumbai south of Mumbai ngane zakwethu inkosi Tholomuza please don't forget to subscribe to like and to share the party inkosi Tholomuza thank you ngiyabonga thank you so